rom bung som le bung di chang khat na hi hitin ki ji na hi ta san na hat lo wa chu na lo wa lawin ama wang ata san bukim lo na chu oi mo a nol ding a hi poi chang ni yong sim nga lu tin mi khanin imazo se ne thejin ata sanin a hat mo chun an che jeng bo ane bung som langa chang khat hin siming kate chuti a hi ei ho a hat cheng hin ei ma lung lai na hol lowa a hat mo te hat mo na chu ipu hu dingu a hi chang sigin hin siming e hichina ding chun pathen lopi choya na dinga Christian nang ho na la bangu chun khat la khat kila tu vin hi chan chu pathen thu isim do u hi han lang pathenin phathe bu bin tin chilaya bible chang isim hi ro me hin he chi ma bangu ven rom le khabu polin anizi a hin alhang pin rom le khabu a hin chon phatna thu do la ki ha sein abulanga righteousness from God abana human apiham mihim te unrighteous hi now chon si chon phalo hi now imu bin abanin chon phatna i ho i chan ho justification chon phatna chang ho kisu thing na sanctification ti ho abana Israel ten pathin thu an job lo ho rejection of Israel ti ho imu bin abana bung som la nia pana som langa ho ki ka la hi practice alo righteousness practice iti do ham chon phatna mi hi min a hin huwa apu do thu pa chu imu naw hin eje chun tu na isim do naw hi righteousness practice kiti hi chi outline sunga chu umin keiman kamu do lin kan sei do no men itlaya isim do hi tampi chu sim lewhan tampi ong ki chi in tin chu yong le langkhana seding tampi ki sim hi jong le iza ham kha jong hi athilum dan hi ki he chen te tiang chu ka ta san thobin abangin sa anen abangin adonin abangin adon pun abangin anepun abangin sa nen abangin anche ne ti ho chu chilai chu ni movin hi chu welcome ai lo jong le ei pawa chun lawin welcome ti chu english saga hi di da ne hin bung som langa lang chung chu be ben hele welcome weak faith weak brothers weak Christians hichi ta san na lama la samjem ho ahat lo ho chu strong faith hichi tabang mi ho chun lawin welcome bolvin ti pa chu hichi bung som la li le bung som la nga hin a ki ha sei thimin ja chu sane le ne lo ho ai lo jong le don lo ho jong hi a ki ha sein hichi la ya pol na sei na hi izamati a mi kha chun adon a hi jong le adon lo wa he jong le hichi lai ki ka chun ki oi mo tu na helovin na ho khat la khat kila tu bin ati pa chu tunia hi chlai ka hi nyau cha khat het kham khama ita lang no mo hin ata bangu na chu abang ting le hin ho bung sung hi han lang hoi lai mun he jong le divisions in the church iti ho hi factor chum za chum ma thein leadership crisis jong the hin chu jong le sum le pai jong the hin za chum jong thein ai banga chu ho bung ho ito khom na ho alo jong le I feel dungu ba hi weak faith ta san na hasam chuta le strong faith ti ho hi ki ji da ne hin chi bible chang ki mudol a hi je chun hi chi ho hi ting le hin a ki het lo wanga division ti ho hi anim khazi hi je chun it's very dangerous ti pa chu bolin an ta lang ka hi ja chu tu nya hi chi thu dor jong hi neu cha hi ken jong highlight neu cha kan bol he bowin it's la chun ga betting in weak faith alo jong le what does it mean to be weak in faith ti dam ta san na tha sam chu ipi sei na ham ti chu ei man definition pi the jong le a bible polin an sei na dung zuya bet theding chun hi chi weak brothers alo yong le weak sisters alo yong le weak Christians son abolu chu they avoid meat and wine chu hin ya chu sane kiti ho jong avoid a bolova jong le judonity do ham lengpi tui don kiti hong chu mo chun bol ta lo hi ve hi chi ho chu polin weak faith ya amin pha ho chu an hi hi ale chi chu a hi in hi ta banga kyo do te ka na banga I ho Christian te la jong hen ke achapang chule junior ta he jong leng
e cho ga sei ding chu ka ki phalam in he jong le ke ma mu dor jong ga sei jap jap min ka ting abang ting le thing langa alo jong la hoi lai lama e chi ting le hol ha cha khan hi na chon se na igel lo be be ho jong abang ting le hobung mi hon chon se na e la piu jong omjin isam ki che dan jong chu hobung kim khatna alo yon ule naw kim khat chon pastor sam che he poi ti a an ngai tu jong chu umji he ja chu kim khat hin thil hi avet wa avoidable ju ai chu biblically chon set a hi lo cho chomin ke koi te di le mi hem kim khat hin hi chi ke bola le chon set hin hi chi ke bola pathin ei vo de hin chi ke bola le holam ka hon ei ma de ti a ngai tu na nei ho hi an umji ti hi akimun hi cho ta bang chu Paul hin weak faith ya categorize alo recognize abol ho to chun hong kilowin amo loi chu pitikinam tel abol ho hi chon sit ga hi kit lo aje chu te ka na bangin mi kha chun von hoi ta ta ki von ding hi ati chu chon sit he lo hi tu lai hin slim fit ti ho hi a ha chin abang ting le ke ho ta bang jong hi office ka kai wa le hin ka von ho jong hi ga te te a hi kan kya ziu hin abang ting jong le casual ta hi jeans sung ki ke chena abang ting le sneaker hung ki bu phat jong ma hin ai wanga chu abang ting le senior khalen in ave na le na von hi pasol dinga kilom pu it anti ting le chun akit ting le chun hung ki khel kit jin he ja chu von ki khelovin chi ya kilom ja pu atiu chu chon set a hi di pon ama wang chu he chi sei ho chun pasol khat ki von na ding le hola sa khat ki von na dinga aphazo pa chu atu o hin he ji chun ibana le chun weak Christians weak brothers ki ti ho in he chi avoid a ball ho chi ball loading che ne loading chi downloading ati ho he ibana le hin pathin lo pi ne dinga a ball chu ga hi thau tho he pathin lo pi ki phone do na ding pathin la chakhat hi na chi ding Christian khat hi na hi ta he boarding God center life chu an he thau tho hin ai wanga chu chu chon set hi hello chu chomin ki koi dile cho ta bang chu om ji be na he abana chu hi chita bang bol ho chu ibana la chun legalism jong hung do di di je ai banga chu hichilaya rom lekha bwa ki sei ho hi legalism jong ai lo legalist jong ka hi kit lo dan jui te ka na bangin ke ma he dola chu legalist akitia le chon phat na chu dan jui ji a mu do ding justification by faith hiloba justification by work ham ipem khat chu rules and regulation hoi ta jui ding ceremonial law hi han lang alo jong la moral law hi han lang alo jong le lo chom chom tam ta ho hi ha bola bola hi chi ho i bol ji a chu chon phat mu ding pathena sunga thim chan ding iti ho hi hong do ting len hi cho ta bang hi legalism alo legalist ti lam nga hi kin ka he da hin ai wanga tua polin a sei ho hi weak faith weak Christians ati faith ata sanna thasam ja ati ho hi legalism hi ki lo aje chu am hon a bolu hi chon phat chu ka bola le pathenin chon phat ei pi de hetia a bolu ga hilovin amo chun hi chu ki bol ngai poi hi chu ki bol a hoi poi ti hi avoid bol the chan a bolu he zin hi chu ta bang weak faith iti ho hi legalism ai lo legalism an hi kit lovin keiman kamu dor khat khan ta lang nomen hi chu bana chu amon ipidinga hi cho chu unclean athing lo atiu ham tile amon amu dolu hi a head now he weak faith anei pau chu ani pen ji heti hi ama sapena isei do no mo hin abana chu ipidinga chu Paul chun hi chi holoi chu weak faith ai lo le why does Paul call them weak ipidinga Paul en amho chu weak a hi thasam wa hi tia chu sei ham ti hi ngai tu khop senin ken jong ka gelin ipi pen ta chu alha sam naw ham ti chu ibana le amo hin sa jong chu chiang le zu jong chu unclean ipi chu abolu he te ka na banga ajo khat to labang khat to in misinterpret a bol khain ajo khat to la kham na theja chum chum ho promote ki bolin e la khalawang chun ka thu sei abi doi to chun ki to lo de hin he jong la lang khana chu mi kem khat hin thil dukan a ki mu po po ho jong hi imacha agel lo he chon sin a jong gel lo he alo jong le mi kem khat chun lipstick ki nu jong chu chon sin a la he no main to ka chen jong le chon sin a kila jong khalani alo jong la hoina lu na dil sil alo jong la pon khat be awa lo le hiti da banga ngai tu na ne jong kyu ma hin ke chu mi zo ka ma jong kom kho pon he banga mi se dan hi le e ho manipur langa ho hi khulang ho sanga chu thin na lama hi mi hi mit vet dinga thin na lama hi ki ma chal jep danin a sei ve na hi aje chu am ho ga ma chu
ipi ham dukan dunga chile wale na jong holam kai hon jong chun abon u chu hidi pon tin he jong le kim khat chun ima cha kho sa na jong chu nei be se lo jong a sei ji be ne he ai le chilai chu tu a polin a se na jong hi kim khanin sa hian lang a lo jong le hi chi leng pi tu hian lang dang da hiang la mo chun they regard as sin a lo unclean tia chu ala jing wa hin ai banga amon ala jing u chu a thiat nau le ipina chu hello ben hi chi a bolo chu pathian lopi na ding pathian za bor na hi cho chu avoid a bolo he ti pa chu polin ki chi ta an sei kit he alets la hi amhon they knew God amhon pathian a heaven they love God pathian angai loven they trusted God pathian jong cha ta sanoven ai wanga chu mo hin hi ha thil khat hi a het thim lo khat umma hi polin amu do dan hi a sei ne hi te ka na bangen 1 Corinthians chapter 8 verses 6 and 7 langa chu iwa na le hin Paul in asaya chu mi hozo sin not all possess this knowledge ati hi chi het na chu mi zo sin anei pui mi ping tha zo si a lo jong le Christian zo sin hi chi het na knowledge kiti khan hi a sayin hi chi knowledge chu pi knowledge sam dong chu kin jong study chu ka bol de pun hi yong le het na kiti khan hi Bible hin a sei lang ke khan amen hichla hin pathian wa noi le se asema asunga thilum zo siong he pathina hin hiti ho zo se he pathian thangwa na nei puma ine a idona a hello zon ikiman sa ale pathian na su theng he ti hi cho zo se pathian lopi ne dinga ki bol ho pathian lopi the ne dinga ki ne ki don the ho zo se he ap se he poitia Bible mun chom choma ko na hichi reference ki pi ho zo se pa hi hitalawa direct a hichi aphapu hichi hoipu hichi bol nga he pu tia direct a sei pau hi het na tha samje he tia a sei hi dingin kamu na he aje chi pi ham tele Bible chang mun chom choma chong collection a chi pha la chun ba noi le sila sunga thilum zo si pathena hin pathen jala ima zo si ma hin taw na jala ima zo si ki su thenga hin chu jong le pathen jala chu hiti ho zo si pathen phat thei bu na ding le pathen lopi ki phon don na ke bol he ti chu it's biblically I lo jong le the whole Bible a chu a thim khat la do thei dinga khu umahin he jong le hi chilang chu ga hitalowa direct ta mun khana hi hitia chu rigid ta pan na pa hi pol hin hi chi het na a lo jong knowledge pa chu thasam he tia hi a sein kan mu na hi ai wanga hi chalaya sei dinga de pi ham tia le pol hin strong faith ho jong oi mo pon weak faith ho jong oi mo pon ama na sei chu stronger a lo jong le ta sana hat nei ho jong hi God center pathin ngai lu na zala iza kai ho hi abol wa hi chule ta sanal hom ho jong hin pathin ngai lu na zala avoid bor thei thi abol hi ani gel hona chu they are both God center life hi hone hin ai wanga chu God center life a hi chi wang chun hi chlaya hi amani ki ka relationship pa hi sim tu angai ti pa chu pul tu sei na alo le khaji na ko na mu do dor kha chu kan ta lang hi hi cha chu unclean a hi lo pa chu thu chu ma hin hi chlaya pathian lo pi bor do na ding honoring God pathian aza bor na pau ji a hi chan gi apan na pau chu polin appreciate a bor khom chi thowen a hi abana chin ga bele han hi chlaya chu hichi differences anei hon weak faith and strong faith hichi group e hon jong a khet lo wanga te ding a hin hichi lang chu koi zo sin ki mo gel kha lo mai then hi jong le hichi tabang differences mo hi ept ki deal tol han de ham ept ki vop khom han de ept na to khom han den tiang hi polin a sei tho tho be ne hi hichi a chu question board da ding a chu aman hichi quarter sum ti dan chu ki oi mo to na a lo ki mit thip to na a lo lang ki na na ki chung nun to na le iza kaya nei lovin weak faith ho jong strong faith ho jong hi chi ho ji chun khat cho ta sana la samjin khat chu ata sana ha jin chu ki na ki baunan nei hi win hi chi chu a sei pi ni de hi chi chu thupi ta nan sein ila chun khat in jong ta sana la sam ho jong chu sa hian lang ipi pi yong la ne lo wa la pathian ja bol na bol a hi ta je chun hi ti chun han hichi chu ta sana len ho in noisy hi win despise alo undermines ti ho chu bol hi win hichi ban jama chu hitapanga salanga ngol ho hichi chon se de hetia ki kang se jo ho jo si chun jong hichi anop nop ne ti taute anop nop ti lam ta sana lena tham kat pi hing ta mo chu se hi wan tempted to judge
ya cho mong chu khát hồ loi chân hít tập bằng âm hồ cho mang khut chi khua bola trong cái ya khut ti khati ti chun âm hồ đinh cho mò sei set ne đinh là dem ne đinh amal hagau mi poi a khut ti cho ne ti sei ne đinh chance tam ta zong le hít chu hi da han ta san na len hon jong khat hon noi si da han lang alo ta san na neu jam ho yong chun khat ho chu sei set na le dem na le hagau thu lo bin bol da han ti chu polin an sei na pa chu akimu na him azi chu piham itia hele God has accepted us in Christ azi chu hitlai Bible chang cha bon ni simpo win hi jong le rom bung som le li chang khat chang ni chu simun chang thum lang chu isima le God has welcomed him pathin na ma chu Allah hi ama chu apom hi ama chu ko ham te le weak faith jong strong faith jong ama yong chu pathin Allah hi hi ji chun aman hitbang weakness anei ji chun nangin sanda in bol hin aman ta sana len anei ji chun nangin jong ama chu ki hop to ki bop thei pui tin jong sei hin ti chu a sei a ji chu ipakai u je su christian ama jong nang jong ani gela chu e san o he jin chu he chi thupi pa chu mel chi a cha chu ki bop de ti na chu ata langa hi ale hi chi bana chu psm te God will be our judge e ho hi pathin ni khat ting le thutan na ap de he chu verse 4 a chu ki mukhi de hin he chi thutan na chu hoi lai hi a iti dam tiong chu ki seidan tin he chi lai chu accountability hi te kha na banga pasal ho pa te ho jong hi izinu ang sunga jong accountability ki ne izinu de ngau chu aji pa chunga jong chapang hon jong anu apa chunga siong le workers ho jong chu gambi hian lang center church hian lang office a ho jong le kiwai pu do la chi bon cha wa hi evaluation committee ang sunga jong I chung chang thu hi abang ting le hung ki phong do ji alo jong le office am ho jong chu general secretary pan jong hi chlai cho hoi moi khuti ti chu inei so ke he ta bang gol chun phat ho zo se le I to I tham le ikiman cha ne jo se hi ni khat ting le pathin I chung chang thu hi e sei pi ding hin hi je chun e hon mi judge lovin hi chu pathin ngan siute leave it to God pathin ko ma ko yu tin hi chi judge boarding hi chu khati tia sei pa chu pathin pe do te ti na chu a hi e ki khau gui job na ding a khe them na diu chu khana chu Christian acceptable chi ala chi hi ani na chu I ho hi judge boarding hi povin pathin chun judge ni khat ting la a boarding ama chu ngan siute ti in a thum na che le I ho ni khat ting le pakai ang sunga yum khom so ke deu ai lo idin diu hi hi chi ting chula chun I thil ball in a to ho weak faith hian lang strong faith hian lang I pi jong le hi chlai chu I chon phat naw I chon sit naw ai pi chu jong le hi ti ho zo chi chu mi him ang sung hi lo ba I pathin hu ang sunga chi hon thui phon diu ham alo jong la aman ei do di hom chu I lo dham chu ka ha pui hi jong le ni khat ting le pakai ang sunga hi cho zo si hi ki ta lang ding he je chun hi cho je chun khat la khat chu weak faith strong faith jong le ki vop ding a hi ki pom tu ding a hi Christian ei pom ta wa le I ho jong I ki pom du he ti chu an sei do nom khat chu a ki mo do khat a hin e hi te ka na bangin mi abang khat hi dan lang ho kho sa lo jong ki me rules and regulation ho ma bong pum boya boy pi nom lo jong min chi chu a sei bin hele antinomianism ativin hi choloi chuni pi ham tele ceremonial laws hian lang convention laws alo jong lang gambi ki vai hom na any kind of laws and regulation guidelines ti ho hi abangin ki kho sa ji lo he aji chi pi ham tele ke mi ping tha ka hin ke ho la cha ka hin ke freedom ka hi ke chu Christa a freedom ka nei hi tia kingai tu a dan le thupi ki ti mong mong na sa lo jong ki ji hi ai banga chu justification by faith hizing jong le pakai je su Christa chu ka hu hing pu he tia sanga ai bang kapakai he ti lo ho dinga chu Jesus Christa chu ita sa wai he will not reign e ho hin ko chu Christa chu reign vai a hop lo wai le of course e ho chu save person ai lo yong le mi ping tha chu hi du he pin tha chu king up dana pakai in reign a bol lo wai le it's like chu carnal Christian chu very fleshly ai lo yong le ta salam mo mong a hi ama chu la Christian hi ama chu la mi ping tha hi ai wanga chu la a chon dan chu thagau ga na kimodo zolo ipizenam tile ama chun rules and regulation kiti mong chu apom nom lo he je chun Christa dei lo tam ta bol do ne dinga freedom heti na ga hi lo he
abang ting le hi chi ha ki gel khelin en jong ki la khil na tam ta min Krista chamhlan na ki ti hi pathian dei lam chon dan ho zo si jong da ha ding ti na hi pun freedom iti pau hi chon set na ko na satan thang ko la ko na i on thol na pau hin i on thol uwa phat na so pakain adei lam dan le thupi han lang boarding to ding ngol ding sei loading sei ding ho zo sia chu ki bul phu kit ding chu ka hi hin ai wanga hi chit ta banga ngai tu theilowa ke aping tha ka hi tai ti a dan mong mong ai lo yon le rules and regulation mong mong pum na sa lo ho zo si hi abang ting le hi chila hin chi khil na jong the je na hi hi chi ban jama chu abang chun rules and regulation se boi pi pathin lungdam na ding pathin lunglai da ding mong ki gong kit ta lo i boss pu lungdam po wa le a hello jong le hobung mi lungdam po wa le hello jong le secretary ho lungdam po wa le ai lo lungdam bi pastor pa lungdam po le ti ta bang kha jong hi abang ting le ahung do thei na hi hi tia chu pathin lungdam na ding le pathin lunglai na ding mong ki gong ta lo wa chu mi him ki ka dan la thu pi ki bol ho pathin in adei ham lo ham jong ke het lo hobung in chi zui de wa hi chi de ta ki bol ho zo si hi se a ki zui jong le hin abang ting le Pharisee so le Sadducee so bangin legalism ai lo jan legalist ti pa hi ahong do di jin cho jong hi abang ting le thil ha sa ta khat ani hi nom ji ne hi abang ting le hin ibana le hin mi kim khat hi dan le thu pi zui nom mong hi chu bowling chu ball loading ti mong Bible la chu lam ke hello ai wanga chu Christian hi lo he whether you are active Christian or not hi chi judge i bon na pau hi chu ane hi lao chi hi movie Vietnam alo yong le love song angai hi ti ho hi mi hem hi ta hi ki ngai to a love song angai pui lagau mi hi movie ve poi ama Christian hi ama chun zuwa don poi ama he pasol the hi ti a hi ki umji apang ting la do je ne hi chlai ko na mu do the chu Bible la chu iti ki ji lo ham ti chu ki khol ta lo ben ho hin bang ting la hin dan tam ta ki se ma hi chu Christian a hi lo test ball na hi ani ki nei khaji he chi teng chule chun Bible ni PSM ti hi talowa hobung dan dung ju ya chu ipiti umam ti pa ya hi teng la chun he chi chu a ha ji na hi abang ting le ni tabanga chu dan la thupi a ja chum ma akichi be se teng la chun sang holding ipipi holding a hi teng la aban teng la chun chu primary separation hin separation mi to ki kang khan de nga ma sapin chu hi chi ne le don ho zo sia ko na ki kang se ding hin ani na chu ane ho le adon ho le hi tabanga ki bol bai ho to ki kang se ki ding hi chu secondary separation hin abana hi chi chu chi be ale third na chu hi chi plan na hi pa na za mang ding ti na hi ija chu le si na hi on dukan a thile chowen jingka ting le hindu hon jong laya kat do sanga nu ki cho he tam zo hi sa han lang pangal ho lang ki cho a me le hindu ho lang ki cho hi tingan chang hin abang ting le hi ti ho zo si hin thet be se ho jong chu a chai na ting le hi chi le si na hi lo ngai ji ta bangin ahung do ji ne hi he je chun tu ni hin ita lang no mo la ken kamu do kan se do nom chu abang ting le hin weak faith abang ting le strong faith hi aki khom no me he tua jong i hola jong abang BA chai min ten abang chu matric certificate nei lo jong ki mai the worker hola jong abang chu MA chai jong mai the abang kim khat chu 12 certificate nei lo jong mai the le khalanga sangta ta jong ki mai the abang chu Bible degree langa jong chu MTA chai lo MDiv chai lo doctorate chai lo jong ki mai the abang chu week mai the het na education na chu week mai the abang tin la khalani yong chu la sa langa ki pi khalani chu crusade ke ma chia le mi ping tha za jing program jong ong man lo wa abang chu program nei be se lo jong mai the ai wanga chu teaching line a du na le perfect iti du ham mi him chu perfect hi jong le hi chlai chu pathian za la gift ta hi na alo jong le thing teng ti dam lunggel angai tu ho vision nei ho sang ta ding a hin abang chu pathian thua se ya le pathian za la mi hon jong angai sang ta jong mai the abang chu thu sei la sa lam le ai lo jong teaching line out lut hi jong le abang chu hobunga lu na gambi alu na le mi khoto na tu ti chan jong ki mai the je chun i ho la jong he area khana weak area khana strong ti ho jong hi ki te in te tiong hi ka ta san ne hi ai pi chu yong la bang ting la hen raise yung hi danu brought up hi danu family brought up danu hi han lang alo jong le hobunga brought up hi danu hi han lang alo jong agam kai hi han lang alo jong le
theological college a brought up dan han lang EPP yong la bon cha he izat ham kha jong hi I brought up dan wo jong hin apu na hi te ka na bangin ke chu thinglanga singa langa thinglang lang pe brought up ka hi sin ka school kai na ho jong school kai chu kan ko te ei kai sa nom bang ba ka brought up dan hi school kai kan ne thasi ja tua jong hi English ka thoa le sentence kha jong hi kitup ta ka ke tho do lo hi a hi di a chu main program midang sadang ho mal ka narwa jing hi hi cho ta bang chi ge la chun ka brought up dan hi ke ya dinga hi mila a kaung that ting le hin kalung neu na he tama tam ka nei ji he midang chu hong din do a le mai le pau ti tang kho lo kol pau ti ang kho lo English ti la kho lo a lo jong le EPP ti la kho lo confidence sang che jong men ai bang e ti lo ya dinga chu hi chi ho ta bang pau dang hi ting le mai le pau ti la kho che English ti la kho che kol pau ti la kho che he ta bang din mun chu e yong kin e hin ye chun a bang ting le brought up hi da nu a ko na jong he bang te le ki weakness in a now jong hi women abang chaki brought up dan chu English speaking group la ham alo yong le Guwahati Delhi munchum chuma sainik ai lo yong le college hoi hoi ang brought up hodinga chu cho boy kit lo mai te hi hin tu ni nil ha hin kaga sei nom chu ibon chawa ho bu mi hi han lang worker ki hi han lang pathin la cha ho ki hi jong le Allah hi weak faith ai lo jong la strong faith ne jong ki maintain abana talent hi han lang spiritual gift hi han lang ja chum he jong hi chila hin khat bol the khana bol the lo khat bol the lo khana na bol the ti ding a hi chila ya chu a bol the pan a bol the lo chu ama area a bol the mana despise noisy na ai lo jong le itiam khat ning su na hello dingin hi chu het thim na nei di pathin in love in upon welcome them ai lo yong le Christian anala e atibanga e ho jong ikila tu diu de omen it's ban jama chu kim khat chu thil chum atu ma ki kitup mai ai bang lam kai phabep a lo jong khat ni ifa na le e ikitup na area chu mi khat mi ni kitup lo hil jong ki muji he cho chu judge ball pai pa ya hitia ga sei sanga chu khat la khat ki pom to ben lang ki sang to ben lang ki ngai lu to ben lang hi bin ti a po le na sei hi I ho la jong hi cho ta bang hi apply I bol naw tam ta jong nan te ke hi anu kha pian jong ka hi mai thei hin e jong le tu nin hi cho ta bang hi I ho la jong ha gela I gel kho wa le I to na mun ba jong khat to na mun jong cho neu chu me pun amo a chu transfer posting ki chi le a protocol dung ji a chu hi chilai chu protocol la sang ja manim je I nei thu hin pakai ang sunga chu thakat tan hi zevin hi chilai hi ala sam ja ma a hat ja ma jong le ki he thim tu a khát là khát cái độc tu sẽ mà khát xét là trong chú muốn khát na im trong xí bẹ sẽ lâu đấy thì chú trong chú tròn xét trong cái hi bẹ sẽ lâu đừng hiện trong là khát la sắm na bẹ sẽ trong chú cái tiêu khô na pa chú đi zone tê weak faith strong faith đừng hiện trong là area khát na ha na area khát na hát lâu trong nên hi thì họ dấu si khá lệ bon sa bên là hiện understanding lên tại khi cái này khom hành lang lệ no maintain cái hát nên tê thì hi tu ni zan pha na do kham khama pathian to ken khan se do nom hian lang se khial se walu maintain ke ngai da mu tin se kha ho zo siu bon cha wa dingin pathian in phat the bu pi tau han ka ki pa e chan chu tan te